For today's video, good morning sa tanan mga katiil. So, nada may karon diya sa ukay-ukayan mga katiil gikan kay si ma'am nga na atong followers nga nakakaroon sa laing nasod sa ibang bansa. Iya kong gipadalaan atong miagi pang simana. Iya kong gipadalaan og 1K para palit daw og karsones nako. So mahinungdan nga sakto pod nga nakaadto tag Cagayan. So ning adto jud ko nagpauban jud ko sa kumanghon sa ukay-ukayan diri sa Cagayan kay daghan man kang mapilian diri nga ukay-ukayan. So mahinungdan nga naami dia karon uban sa kumanghon kanang nagpili-pili dia ako anang manghod mga katil. Nagpauban ko niya kay para matabangan ko nagpamili sa karsones na ako ato ang paliton mga katil. So nindot kay na rin mga katil kay makapili ka og mga barato ra o daghan kay may anak ng nukay. Dili lang kay kami perting daghan nami anak napamisat napasaloy anak daghan kay nga tao. So dili na makapili ka diri sakto. Okay. Basta magkugi lang kag pamili kapili di ka tag 35 ang isa. So marag nakapalit jud ko nakapili jud ko sa kadugay namang ukay-ukay nakapili jud mi sa kumanghod og opat niya ta kaparisan ng karsones din siya ka jacket. So pati kon kaukayo ang ipang balista dra mana na atong mapilian mga katili. So usbon ako ma'am dili jud ko montagbaw sa pagpasalamat sa imong kaayo para sa imong gamay ra imong hatag, pero mas para diri sa kuha mas dako na kayo ang imong gihatag kay dako na kay katabang sa kuha ang kaugalingon. Una nga ma'am, salamat kayo amping-amping ka kanunay dira. Kabalo ko nga layo pa sa imong pamilya. Ang Ginoo maghatag kanunay og strong sa imong kinabuhi. Taas pang kinabuhi ma'am pasinati para daghan pang mga tao nga imong gitabangan. So salamat kay ma'am. Di jud ko maulaw sa pagpasalamat. So shout out sa imo diya ma'am. And God bless. Ginoo na mga balos mga panalangin sa imong kaayuhan. Sana lang akong pagpasalamat kaya kanimo. Mas ko na ko salamat sa tanan na lantaw kung share palihog ko palo sa wala pa nakapalo sa ko. God bless tanan. I love you all and goodbye. Dira takutog mga katili o diyan na to.